magistrate inquiry musu tau haibana ba maramdi moina chumam taragasu chumam taragasu chumna ka por so kaptalapso magistrate inquiry ma haibana adu cha manna hujiki si police saibu national police ni central reserve police haibani army de na tebako central reserve police hoibene manipur gi mia magistrate macha mana magistrate pu hantana yengbi wanate mana tawbuti changdabusu ngamdabusu yai kokthok kokchindo adordi judicial inquiry to haidu aduginaba under the karida commission of inquiry 1952 herangwe thong firing to riba rims ki firing to giba CRPF ngakani chenabado june 18 gi 2001 gi to riba koi punama adu yaujarakpanina ai khangeyabako adugi port punama to upendra commission ibotambi commission adu justice DM chen rims ki duna dandi bu phangi bane mato asiki tawri bu mayam che inquiry chida mamangai dadi judicial inquiry tawaraga dum namchen nan thamnar mayam kali tawdana judicial inquiry na hairam meba hauji chei manga tara swai dadi human right activist hangalakpa ukin nasu public spirited lawyers yaukalak padigi asiu mam thawhum do loyo haigare manga do loyo adu kaiduri aidana court ki thong High Court, Supreme Court, Torpiki, Kodong Chabichil in Arabina, Maming do in a Pontuk to Yara Roeba. Adumapu, Hoi Anipurgi, a Koi May Home 23 Diga Horapado. Judicial Commission, a commission inquiry in 1952 at the Central Guinea, Central State Kana, Taweba, Central Natobani, Lamba Commission Idana, High Court, Gohati, High Court, retired Chief Justice. Adu retire IAS amane retire IPS amane Assam dige ma Kerala dige ma asi tawraga moi homna sawadu tha taruk ayadana je che hom bharaka dore masigi di sidu kana go mantana question tawdri aba ai koi su tawdri araga court ma se karma tawramna loidri banina sarkar na ayaba pibanina hoi affidavit lising kun kontra tawrak panina yam changam baye adubu chahi rom na changbududi khatang hakmalidana adugi portachu lotion me chumi aduna hoji lochalakpada aina hani indi sason tawbusi thauna ma yam darkar leiba adagi atai state da Assam gi CM Hemant Biswas agona ma ya phaba phatabaduna amani yam na thauna le na center gi prime minister ga se kaudana manga taru natro asi tawbangami adudagi Saige aina amaga hani foreign lakha ma yaugera deep state oigera ko chumadu loina muktar me ko ngai kanen char na so haribdo rule of law si phajana nga aba state government na mating thokna list 2 constitution the piri base chief minister the piri basakti public order law and order police asimai makuta leidorim hadi state ki makuta ma mane state ki the directive principle of state policy makada mato karmaina governance to governance ta ibani good governance karmai to ne World Bank definition da su yaurabani yam lei gale ba aduna ni judiciary haiba executive haiba legislature haiba sida executive china IPS IAS MCH MPS pass tawrage hekte yade train tawi adu judiciary do LLB pass tawrage ukil hekte oibe yade AI bar ke kanoma thai aduga loinana chenara mi makada practice tawi judge oibedu ukindiki khallaga muk training tawi adu executive ka judiciary ga 100 jan haire matik chaba qualified wherever about the training tawi to legislature he haiba kandadi politician ni khanga damne politician ki qualification di chai train panchorba Indian citizen oraba Manipur da organ Manipur da pokpa leiba adurti BJP Congress MPP aduda Manipur gi sida yaube areba adugi manukte ki chai kun manga suraba aduga Indian citizen oraba adu MLA MP lepe no other qualification nawului da bune hai babu yaude adurti adutegi lakpanina law maker oigeda law gi mechanic oigeda ba gari ki workshop ta changadore miduna buldulation makhangdalaga di law gi mechanic sa du da law gi ABC do khangdade karmanu law semdorino practice ta udu kingi di aduga kanu administration gi IAS IPS ki di moidi train tawi aduga law semgadori beduna hoi adusu constitution maker na chingna khanabada Lare hebang akana law maker si legislature si ONC parliament si ONC hai baka no lare hebang akte ke khunai na te koi longmi ke khunai ni
90% na longmini adodi IAS IPS natraga lairi haibang aktalne MLA MP already how can koi lairi singi lairi hitabasing kanan represent tauni haibagi right to equality ke question lakpaduda bole padi lairi hairabasu haitrabasu adu vote pibasu MLL bi amana chief justice amana piba vote tuga kuli amana vote piba tuga ani disap managata bna haiba theory duda lakhi banaba aduna lairi kara haiba khara khangmu khotpagi darkar dudi ko na lakpani mayam se manabu khunai mu oibi dam ta lakhi banaba aduna luchilakpada akhoi gi sason che khaitang upa thokna tawani adu mudu tawraga de akhoi kana kana gumma hoje matha kalakpada yauri zaman ina la kamera also kada penal singama samu mutno khongda taro en tagani ibung ibe ma hoje hairi ibedo tagani tan te tadri bawdai ko discussion tawgini discussion tawbudegi natro bimolga atharga chalibedo handakti narendra modi ki choron seba to thaba yadre chi discussion natabada maya machina launa ba khongna rakpudi paisa changthangna thaki kibanatra likewise akhoi sarkar paibang amdalabdi to ai chi mayam launa rakpadi ki to ka president rule to banatra president rule che yade mayam launa rakpadi amu sason la ibanatra abu hujik lai diba sidai da koi supna hai tare ground situation ji kama yengbi pabu series of charak chahing nai ba crisis se matang me hum dagi chai hum hayang chitangare phagada ba sidang airing chida hanaki tha April gi taruk taret lona batarit ki nganta changa pa punga maga minit manga tabada trong lawida amna pi ba tha manga chai manga gi machin mopa ni tamthina bom kaptana hatkiba aduga loinana mama ge matha da tumjeri ba koliba angang ani du koliba mama ba chu thina son begi wapam legre chen chem de aduda ayukke nganta pung amaga minit manga da thokpa duna nungtinda haiptare nungtin waramda nungtin yogada matung adwaida amu mayamna mapung kangdana haurakpadagi asigum manungai taba thodo asi kari damangta adumba security forces leina CRPF leina sigum thodo se kari gi tholi banoi dana khoi sauna raba mayamna haunaru butodana changsilakpadagi adudagi aki khang pokpa kari tobudagi CRPF na khangudana ain gi tawpum thokpadu matang tiar gas kapa hanalati charge tawba adagi di ising chaiba khotpa mayam si tawdana miyam de hekta nongmina kapsindana miyo hum hatkiba aduga mi kontraga mari herna suonba aduga masing ase masi tawraba kanda aduga mit tarani mukki matung haitare tang tarani pan April semaki Trani palda tang trata chief minister na okul chalu bagi hala ba matung nongma pongkon mari phadringai manuda tang tarani panda return to okul gi marakta leiba adumba mafam amada TM kasom haiba mafam asida adumba amna tamthiba mongda ambush tawrakpadigi tangkul gi chilnau ani mamingna yarui ngam basum of Karasom village aduga Chinau sang Sokbung now of Tasar village hairiba ni si tamtina hatkiba aduga loinana makha tarakpada maya amanta oreraga darak phaba chatpani haibi mamingda Assam rifle na without police yaudana chatkibegi thodok magi gari ani mai thagiba Assam rifle na magi chapchaba uniform setana nongmai pairaga du ayaba yauraga chatpa sunata bagi mongda tawgiba china chingba mayam ama bakra hoji la ibadi hairiba singchida praja mayamna angangani hakiba mama son kiba loinana CRPF na kaptana nongmai na kaptana mi om hatkibagi mayam si tawringaida mu tangkolla ni mu hatpa masigi punchillaga me manga sigibat mi taret hai taret tangkol ani duga adu bawa train pan bawa mununda sigiba mayam siga akan ba pressure pa tawdana matang laktana mangani to chel shutdown tawre mabang khode mukta hills and the plane mapung khode mukta
अदु महने के सिद्धि तम खतन तौरे नागा ताब खतन तौरे कुकी ताब अदु की खते खाइबल इतना मणिपुर पमत बॉयल तौरदना चा अदना ngौरदना मयाम से अकन बफंगना अयुक निथिन नुंगदां तोंगान तोंगान बा डेमोक्रेटिक मूवमेंट दा वाकत मिफम अदुदगी अखोगी ह्यूमन चेन अदुदगी रैली पब्लिक मीटिंग असिन चेंबा मफुंगुदगी तौदना पुमला लांग बफुम चाक चाक पो ओइदना म लेरे Then, what is the response of the government of Manipur and the government of India? What's the response here? Nil haigadra hairoidra kari tore. Angang ani hatpa adu golona na tungda tangkolani hatpa asigi matang da military crackdown topum thok tabra. NIA da sinabaduna punamag yagadro NIA da sinaba es grasata usi mayam kamano na hairabane masi hanjin bu tare amuk to haning ba lamhen ba terrorist act tatari bu huiba uki suspected oyera kana masida naw so ba mayawrane ba ai koina kapthari bza masida mo ide exercise pe garani NIA da sinagarani adu thabaka ma hap kharani that's all अदोरिदी थबक हापदुसु सरकारना हापकदबनी एक्सग्रेसासु सरकारना पिगदबनी NIA दा सिनबसु NIA दा दिल्ली दगी लागा सिदा तोरबजा कोगी चिंगी डिफिकल्ट टेरेन मैम सिदा मोनि करिसु तोबो ngamde अखोइदि नो ओगले थोपे यारे मथंग जो अमा मुक तौची मैतेबसे मसिदा लोइन लोसलगा कोगी dominating area अदु थमनाब तौरगा कोई तोखायना तानाब तौगदबने हाइबेगी सिगुम सागतनाबेगी खुदोंग चाब अम पीबुगुमना तौरेयाबा मरमदी मसे सरकारना थिंगदबसे कनाना थिंगदबनो होजि तौरगा सरकारना नियम चुमना लोयनो दतु फलंदबदगी अंगांग अनि हालले एक्ट ऑफ टेररिज्म दो थादोक्तना तौरे मामा सोले पेंद बदी मसांता पेंद रे खरे हेंजन सो हाइरो ताबनी नत्रा अदोरदी सरकार न कायरदना पुंग मरी मंगाई मनुंग फारे पुंग अम नोंदांग नोंग आंद्रिंगे नोंगाई मतुंग पुंग अम गे मिनि मंगानी तरुकी नोंगाई मतुंग तरे की पुंग अम मिनि मंगानी अदे अन्नी दा ओम दा मरी दा मंगा दा तरुक ता तरे ता फाबा याद्रिबो मियाम दो हरुत्रिंगे दा पुंग तरुक तरे ते गैप लेरेबा मियाम न हरुकदुरिसे असे मरक्तुदा तौदना खोतना अदगी म्याम दसु ngakthoknaba control townaba temara khotpra any mong am tawdna ko angak popang sigumba masik bombing operation am tawri aju arupa una hangdoktana adiyaro uchindana koiti thiri haidan hakta ada kana gomana haiba tawri ne na hayaba ko tawri badu video kapaga tawgadro adu tawraga video kapu haibana te ne operation to bu video kapu haibana te aba khara arona thupcho dum legedam tawi habidu loibani lo de so haidana ai asum tawi jajamana ai asum tawi che nangna tawjage na khanmaduna yaroi tawri de sini haidun utpam sangya ba adugumna combing operation tawri miyam ge satisfied oinana ba adugi jaga da sipai chohum thajing gara chani thajing lising yang khai yam chamigi kalida kaligena खोइछि लिसिंग यांखै लेरे वेस्ट बेंगल दा लिसिंग कुन लोक थोखिबो ओरंग आतंगी अदगे मणिपुर पुलिस के लिसिंग नि फोरम लेरिम नत्रो मोर और लेस अदगे विलेज वॉलंटियर फोर्स लेरिम नत्रो इचम चंबा इराय लाइबदा मणिपुर तंपाक के विलेज वॉलंटियर फोर्स से नोय तोलोप मतिक्साना पिगनी प्रमोशन पिगनी नोय चिंग दा लेबा टेररिस्ट मायाम से जाति बिजाति खायदना थिरो हाइना हाइबदा आई चके इनर कने चिंग द कमांडो थाजिन बदा कमांडो के फोटो तौनेबा अदुदी सरकार ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना हाइबदे की बोरबसु चिंग तमगा चांगना हंद्रे मैते पुलिस कुकी पुलिस नागा पुलिस हैना खाइदोपगी मोंगदन तौरे अदुगी मोंगदु तौरबदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना स्टेट गवर्नमेंट दे ngamjadabani गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर से आर्टिकल चौहम हुमफोहम दोगी मखादा थोगाइबदी यादबनिना मर्जर गेमेंट चंगी बनिना ट्रीटी मद तौगी बनिना मदुगी सोकप याबदो आर्टिकल 3 ना
state thugai ba su manipur ga tripura ga ti yadi haiba ma meaningful oiba ma leibanina machidi yada banina meitei se majority community manipur gi mase lam heli masigi laloba kangbu manipur gi oiba majority na tawriba ning tamata liba aduga naga haiba asisu mga kanba erogeni haino uraga ani si mutat nambagi damukta moina plan namaga loina adugumba hui angauba kuki terroristing kuki loina magnate kuki terroristing manipur thugaiba pamba aduga mapandagi susangakpa maiterlon khangdaba manipuri lon khangdaba mayam amaga punchileraga tauba se kristan chu chatliba se masi BJP gi lusingba Hindu gi pamjaba kangbu achina sijin naraga thingna bo honarak pi plan amara haibese khoina amara ina koirap hangi kana umana di koibiru ranu amantani proxy war ni kuki na bukari to ngote ge koida ha ai haidi kuki bu hantani yemgi na taba kali bu to ngamdana magi matungda kana na lepi adugi wane bako samna arda mahabharata bhimna Arjuna Kaurab ki chau raba sakte karibu tabu ngamgate ge moi masage khara haijable so Krishna na back to gi natro Krishna na back to buduna punamak asi moina ngame ba hoi madu wari do oiba yai aduna mo ora aduna hojik la eba sida gamen chi khangde phana phagata ba oina khalami hani do ichai na ona oiba do chumi nang na thabo to bungam drapti to or mayam laure phatke draba president rule na payena tawre president rule chu thatara torame champut orame adu de phatke draba chai chu maru mapan mi gi mayang na rana pratap ko bumna sason tawde sarupati PC das ko bumna ai mung seba tawde sarupati ai chai na BJP do aduna pura aina hairaga si tauna namage makong hamu adigi chak thongone adu taw imunguna seba leidra adune hana pharani haidana koi tawbane ba thani hendingare hum pharaka dore amu akai ba tawre kari gino combing operation si tawdabra haru sa aina tabda tawi na hayaba combing operation phajane combing operation bu mayam da takadro koi sida thiba chale camera na me yengu tu haigadra chumme ba adu hayo haibana temni coming operation da phong na video na mo haibana teba punga ma ani ohumari to bya bana to pehalgam gi tu mini kuni thoida na tro modi ji na hari pehalgam ge te mi pakistan ni atopalam damni terrorist ki training to pumni adu de ki to pa kangbu na haibata da Narendra Modi ni am chaw na haidro 22 minute 22 minute ta adu crackdown to loin pare ena rasenare hojik trial cha thaba learning lo chutta leire narang nahan tangkulum doi da kuni thoida chai ma pare operation sindu aduga si tobodo chumi pahalgam da micham kuntaru hindu na namba adu hatki bedo ai chu nungaite dana awabu phongdo iko adu da bauda Pakistan ki pahalgam ki terror attack ado adu di terrorist de aphabudi na te ko adu na kharabu phare ni nupi angang de koi khut thade noi modi da tamu pau gi matung na yaw bane ko hai no nupi angang khando ga moi kuntaruk to hal ina adu ge tamthi na hat pado adu phatta bane koi dum condemn to heba but here in the state of Manipur pickle ba tha manga ge angang chai manga ge angang adu ge jiri bamda tha uhumgi chai kaya tha nipangi chai taragi adigi nupi yauna taruk mupumang khangda na hatkiba kwakta da mapa masa tuminga da nungdang da lo na hatpa chingchan ma chatpa yang gare ko sigumba mayam chida tai do lo ne thokpi ro angang hatpa nupi hatpa duti Narendra Modi na Amit Shah na asi bauti chumde he haigedamne siba chunata ba kuki gini haiba nupi masa ni chawming harabana harul singna mapi yaudana tobu protest ko khuding man so condemn to iko nupi da tu tobu di kuki woro amo yade na mai tai nupi mam aduga hek Manipur da laiba ching tampona mona condemn to ya ba adu
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩꯗꯨ ꯊꯨꯗꯦꯛꯏ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯅ ꯏꯚꯟ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯨ ꯁꯣꯃꯣꯇꯣꯒ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦꯕ ꯕꯠ ꯍꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯁꯤꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟꯁꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ 19 ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 19 ꯁꯨꯕ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯈꯔ ꯁꯤꯕꯗ ꯁꯣꯛꯄꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯦ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯕꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕꯁꯦ 미오이버 군아이기 짠나롤 나타봐 봇 아마 오이래봐 아두나 거의 한번 라운드다 상독해도래 아두나 수마이나 또벌 락포치도 सरकार나 아코이나 또혼닝바 봇아도 또비기 마후타 아무 하행 안도론 떠라니 항짓 아두 떠라니 매암 pu나 호라니 하이드나 하늘 레이바 unlawful activities prevention act 1967기 section 43A 하나 dumlei jabana ba komi phabu khotpegi aduda sakti ama designated authority do hana khande ba adu khalleraga madugi makhada hana SDPO gumadaki tadaba mana mi phami pun togudaba do hojikti head constable aduga zamanda gi thakna tawba yaragani hayaba adordi movement tawba khotpaduda imphal rally ma tawbada morangdagi मेरा पैबा खरा यावरमे अदुदे मोसे UAP एकता फाबा यारन कक्षिंदगे यावरमे अदु इम्फाल खक्तन तोरगा मो यावरबोजि अदु मोरांगदा तोबा रेलियमदे इम्फाल ने यावरबोजि अदुदि UAP गी मसाक लाइरे न फाजिन नमगी खोदोंग जाबा तु पिहल लेबा ओके बाबू UPA की मतंग से अनिसुब राउंड सु लाचकी के पबुंग अहानबद हाइलाइट तौबिखिबा अखोगी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से सि मतंग पबुंग लाक्सेनिंग बसे पबुंग हुजि किरांग थोय मरक सिदैदा गवर्नमेंट सिगी कनोसी इवोक तौसिले सिगी पोसे अदैतुदा मंगोन दे एक्स्ट्रा ngसागी अखोगी पावर पिसिलक पे बोर्ड सेंट्रल एंड स्टेट फोर्स ता पिरे अदुना मसिदा हुजि लेदिबा इरांग सिदा करिगुंबा एक्शन खरा पाइखनबेम खोइदा पावर खरा अखोगी अरेस्ट वारेंट यावदना फाबगी अदैगी थीबा खुंबा सर्च लोइन याबगी सिगुंबा खराजु अकनबा यावरे हाइतारे स्वाइस दैदा पबुंग कमाइन उइ सिगुंबा रेस्पॉन्स ना अखोगी अनरेस्ट से प्रिवेंट तौबा ngamduribra effective oiduribra natraga अखोई सि काउंटर प्रोडक्टिव ओइगद्रा हाबा फॉर्म जिनि कमाइन तनि ओके हारि दो हान लेजबने साइसो हाइसरे को 43A UAP Act 1967 असिदा यावबनि 2008 ता करकरे अमेंडमेंट तौरगा मथं तौना 43A चनरापति कुइरे बट मागी डिग्नेटेड अथॉरिटी दो अदु हापगा सिगे लेवल ना सिबावबा यागनी सिगे हेड कांस्टेबल ना बावबा यारनी अना मी फाबदा cognizable offense amada police na without warrant da phaba ngamba masana dum yauje ba hanigi CRPC section 41 hojik na topa mahare BNSS ke aduna adugumba yauje ba port aduda si sida limited oiramba port amana ba hana UAP ek maril na ba cases sing sida DSP digi ta da ba HDPO aitare inspector gi matak moina IO oraga chathaba khotaba apha pun tawbado generally na pavadi police asai mana karimana ngamaga chu adu migi port am lebda UAP ek ICD maro na terrorist digi lalauba insurgency haibitare adu unlawful activities tawba mayam che asigi tongana leba ek amana adu lebaduna ni akoi unlawful akoi ge armed forces special powers act 1958 chatra bisu UAP na yai adega topa ma pota chatra bsa pota bote mut kare ta da nuslere me loi mut kare adu di si chatra bsa chatra bsa sina chung control to ya haibudu da even jiban ready na apajaba che long to o ma che operation na depressed to na ba pot ni finally gram adu lak pana aduna 43A to kachunate hana leiba pot da da machin thon ba pheng bani che hanakti koi ge कनोसिदा हेड कांस्टेबल के रैंक ना बावबा यारनी साय मना नत्र इंस्पेक्टर मना तौरगा फागदबदो मसि बावबा यारे हाइबना हानसो तुम लेदि लेरगा खरा हिंजिनना तौसन मपोट अमनि देन अनि सुबदा साइगे कनोन सो हाइदो केरना साइदो आइना लेपा केस ना बा कोय जम लांगम गे नुपी इतैमा
ko jam santi bala te ama makai hala adu de man purman nai commission ga su yaw re state police na NSN IM chingna banina yaw ta budun amani ko NSN IM involvement to banina Kangpokpi ki police station da lokot pa phani adu sena banina adu UAPX yaw banina adu ki pot adu state police na pai banga maroi haidna hane ki home commissioner T Ranjit nga Minister of Home Affairs even aba adu ka lo yaw rabani wele ta 24 ki adwaida 23 24 ki do da adu ki chum tawrakta badegi adu de high court ki thongchi thin bana repetition am tharaga sumai no higher state government no chu hano bot tawna na begi request ogre okumum to halakte anai analog dra to court no order to be appropriate order ma tharaga anai analog biro higher anai egi counter epidemic period ai koi di central government higher tabanina section 6 of the NIA National Investigating Agency Act haibum lebo asigi makada section 6 adu matung na koina lobang ama schedule offense do adu ki ta da batu lejaraga su direct central government loction ba ma state government pirak pa ma moina so moto do lo chuman leibum mam chida state government na center da hairak pa sida center na Ministry of Home Affairs na NIA koida sinaraktabanina ai koida lobang de hairak pa na ba adu ordi Central Government Peter Jala, Kadore, Haina Hangbadugi, Toraga Handa Tankuntara, Kano Kawakore, Ashida, Mo, Arroy Bona San Samatan Pirisi, Haiden Togibanaba. Aduna, the Ibo Poindi. And I had a scenario, no rich minister, no home minister, no Manipurgi, Haire. Hojiki case the non whale and powder and a sound of Ponga Kibini, my court to give other lower upon whale and powder. Kortegi order lauraga tawu arangani aduki pot ado aduki da yemakanda state government na on behalf of the government of Manipur irabase home ministry na amuk NIA da thadraga di longdeb che amma makai ani sudoredra adordi hoi sida che minister na haibani na lora moi haibu di nate ko che I bam changidana secretary amani ramgani home gi or commissioner na adu home Minister of Home Affairs to Minister of Home Affairs na amuk NIA da tawdana ngasi iraga hayeng hole ni local haibe du mukti subject to correction madu mukti thajade aba adu na ji lawrabra lawdribra law majai ko adu state government ba na underestimate tawbunate che minister instruction period ka tawbuni khotpani haibani na lawram majai adu hector lawde ba je hojiki mamangda khabar phongi ba ke china koina lepi ba china sakhi na ba te NIA da chuna gare Haraga kesi prajadi khang dabne kari NIA national ka tu doi no sinari be tu muk tap cham sinarabra haibe chu ko chana ma changya ba lawro haibana te lawro padi ya de hoju jamang lawro bijala lawdri bijala hoi hojike angang ani duki matang dabuti NIA ge mi la ame khola me haibe de bawte koina ai ukil timam pura chat pa dabuti haira kare aduga tangkulani hatki ba aduju nongalaga sinai haibani dra adugi sulawri bra lawdri bra adu khangde ba lawri mati well good ko adubu NIA da sinaba extra pi ba thabak hapa adu tordi amukcho hanjele sai aina hairibdo maduna problem si solve to gudabna teba thabukcho hapchi extra chu pi si awa badu da mateng pangudo ko loimak na madu objection leiteba but tawuda badu mi hale re kana no khotok ta dak paisna na yom dana khotna tawraga pung manga taruk tare ni pangi matung dali mam langa kadui se chilang de te mi hat pa ga tu thok pe ai dra atu thiri haraga Pakistan ki adu chawraba force adu mini kuni thoi da pha bang maga ai khoi gi na tang tare ta thok ni ngi ka o gira tratel mi kunni phajala kadore asida 파데바 아도수 티리 asida 타저거더라 타복도 떠오래 뭐 포스만 떠오더라 대나 아니 저보다 CRPF 키 떠오리 포토 로나 수마산나 내셔널 나이 커미션나 스테이트 푸니마키 십세게티다 피그래 police firing the whatever police ki 파보 푸니다 나트라가 police firing the mi sibu whatever 난게라 중게라 FIR면 소모토 로컬 루 아두가 Magistrate inquiry musu tau haibana ba maramdi
뭐는 주먹못 따라가서 주먹도 따라가서 주먹나 포르서 갑들었어 매체 인quiry 마이버나 아주 처음 만나나 뭐지 police하고 national police니 central reserve police 하이버니 army na tebo ko central reserve police hoi bin manipur ki mia magistrate macha mana magistrate pu hantan yeng bui wan te mana to buti chang da bu chu ngam da bu chu yai kok thok kok sin do adu ri judicial inquiry to hai do adu gi na ba under di karida commission of inquiry 1952 herang wei thong firing to ri ba rims ki firing to gi ba cpf ngak tan ni chena ba to jun 18 gi 2001기 떠오리바 거의 보는 마도 영절업뿐이나 강의해보고 아두기 볼 보는 것도 오펜드라 커미션 이보통 비 커미션 어디서 CDM chen 림스키도나 단디 부팡기 보내면도 아시기 떠오리부만 제 인과리 시다 마망에더디 여러서 인과리 떠오르가 좀 넘치는 탐들 마음 거리 떠오르나 저러서 인과리는 하이라메바 하지 제 망아 따라 swai더디 휴먼 라이트 액티비스트 한글락파 우킨나서 퍼블릭 스피리트 로야시 야콜락프디기 아시고 몸타오 홈들로요 하이그레 망아들로가 아주 까이도리 아이드나 코트 통 하이코트 수프림 코트 떠록비기 고동자 붙일리나라분이나 맘밍도에는 봉독 도우야라로에바 아동목부 호이 아니 부게 거의 매 홈 23디가 허락받도 주디셜 커미션로 인quiry 1952 아두다디 센터가 스테이트가나 도우야바 센터는 도우니 람바 커미션 하이드나 거기 하이코트 거하티 하이코트 그 리타이어 chief justice네 아주 리타이어 IAS 만에 리타이어 IPS 만에 아삼디게 마케라디게 마 아시 또르가 모이 홈는 사고도 다 따룩 아이들 제 홈 바르카도래 마시기디 시도 가나고 멈터는 question 떠우드리야바 거기 수 떠우드리 아르가 코트 마시 카메 떠르나 로이드리 버니나 सरकार나 아야바 피버니나 호이 에베다비트 리싱 군 콘트라 떠록 버니나 얌창은 바예 아주 저희롬의 정부들이 그당 학말리더나 아주기 포르츠 로션 좀미 아두나 뭐지 로슬락보다 아니 사손 또부시 타우나마 얌달깔 레바 아데기 어때이 스테터라 삼기 시엠 헤먼트 비스와스 아고나 마야 파고 파타버둔 아마니 나 타우나레나 센터기 프라임 미니스터가 세 거우더나 망한 따로 나트로 아시 또봉암미 아데기 사이게 아이나 아마가 하니 포레네 라카마 야오게라 딥 스테이트 오이게라 아고 좀도 로는 목다리 메콩 사이 가는 처는 저 하리도 룰 오브 로지 파즈나가 아바 스테이트 감면나 마팅 톡나 리스트 constitution the piribase chief minister the piribasakti public order law and order police asimai makuta leidorim hadi state ki makuta ma mane state ki achigi leiba the directive principle of state policy makada mato karmaina governance to godamne chita ibani good governance karmai to ne chi world bank ki definition da su yaurabani yam lei greba aduna ni judiciary haiba executive haiba legislature haiba sida executive china IPS IAS MCH MPS pass tawrage hekte yade train tawi adu judiciary ju LLB pass tawrage ukil hekte oibe yade AI bar ge kanoma thai adu galona chena rami makhada practice tawi jaju oibe do ukindiki khallaga muk training tawi adu executive ka judiciary ga 100 jan haire matik chaba qualified wherever about the training to with the legislature here haiba kandadi politician ni khangadamne politician ki qualification di chai train panchorba indian citizen oraba manipur da organ manipur da pokpa leiba adurti BJP congress MPP aduda manipur gi sida yaw yareba adu manukte ki chai kunmanga suraba aduga indian citizen oraba adu MLA MP lepe no other qualification 나오르이다 보네 하이바고 야우데 아도르디 아도데기 락번이나 로 메커 오게데 로기 메카닉 오게데 바 가리기 워크숍다 장가도르 미드는 불두레션 막항들어가디 로기 메카닉 서두다 로기 ABC도 강데데 까만로 셈더리노 프랙티스 오드 우킨기디 아도가 간노 애드미니스트레이션기 IAS IPS 기디 모이디 트레인 타위 아도가 로 셈거도리베드나 호이 아도수 constitution maker na chingna khana bada lare hebang akana law maker si legislature si ONC parliament si ONC haiba no lare hebang ateke khonai na te khoi longmi gi khonai ni
90% na longmini adodi IAS IPS natraga lairi haibang aktana MLA MP already how can koi lairi singi lairi hitabasing kanan represent tauni haibagi right to equality ke question lakpadu da bole padi lairi hairabasu haitrabasu adu vote pibasu MLL bi amana chief justice amana piba vote tuga kulli amana vote piba tu an disap managata bna haiba theory du da lakhi banaba aduna lairi kara haiba khara khang mo khotpagi darkar du di ko na lakpani mayam se manabu khunai mu obi dam ta lakhi banaba aduna luchlakpada aikoi gi sason che khaitang upa thokna tawani adu mudu tawraga de aikoi kana kana gumma hoje mathagalakpada yauri Zaman ini la kamera also kada penali singama samu mutno kongoda taro en tagni ibu ibe ma hoje hairi ibedo tagni tan tek tadri bauda ko discussion tawgini discussion tawudegi natro bimolga altarga chali bedo handakti Narendra Modi ki choron seva to thaba yadre chi discussion natta bada maya machina launa ba kongna pudi paisa changthangna thaki kibanatra likewise aikoi sarkar paibang amdalabdi to aichi mayam launa rakpati ki to ka president rule to banatra president rule che yade mayam launa rakpati amu sason la ibanatra sasona chi chumna to dre chumna to na haibade ki di le chai thabade ki do di jude chen kwari di to rage aruga o mi du phare na lakadui na pa even madu da to dra ka so ko le ri ba adu de ko na hana haibi yadri jude chen kwari to honna ba combing operation tauna ba high court na local lu haidana bar association aduga citizen for justice na chingbana akan ma pressure pb ki thabuk amsu leiri bana ba aduna sarkar se chapchana hogal hanana ba koi khudi mon democratically legally lauba neina ba darkar ni pangangang banate kona thoraga khongban tawraga koi yopak pairaga khongban tawraga lepa ke seba tawdab nate miam ge debating world oibanina khanna banina basu yam darkar ni araga sumana losan okay pabung thank you so much pabung yam phazan thambire achumba maksu akoi democratic society madri from time to time praja singi leiva aduga stakeholder aduga CSO singi miam gi from time to time democratic protest aduga raising their voice sidi adumak matam gi sutum tawdana leigadawa makhak oibandana aduga khoi manipur society da pabung na samarik chuma thambi ke MP election da kon ugiba changes adagi di hojik mayam gi na push tawriba sigi more or less hai tari impact rate dum akoi na uba phangba pham du sulai aduna akoi lawba lepa ya de demand akoi gi justice asum masigi da makta akoi gi khongpham chen na dum mamanga changsin ba masigi demand to bose lepa ya de ba pham du pung thambi rai pabung